metswalle. Re le amohela mona inside the Baobab tree. Dumelang metswalle. Nna lebitso la ka ke Bonolo. Enwa ke Baobab. Ebile re na le motswalle wa rona ya moholo, Old Baobab. Baobab. Hantle haholo Baobab. Ha re dumediseng Old Baobab kaofela ha rona. Dumela Old Baobab. Jwale he, ke nako ya hore re tsokotse mmele ya rona. Ke a tseba hore ke nako efe eo. Ana le a tseba hore ke nako ya eng metswalle? Oh, nna wa tseba hore metswalle ya rona e reng? E reng metswalle ya rona? Ba re ke nako ya ho bina pina. Tsokotsa mohatla wa ka, ke nako ya ho bina. Ha re bineng he metswalle. Shout hello, Molo, Tovela, Abusheng. Hello, Tumela, let's shout hello, Molo, Tovela, Abusheng. Say how's it and Eta, what's up and Sawubona. Shaking hands is our style. We greet with a friendly smile. Goeiemorgen. Locha, Botani, rubbing shoulders with a pat on the back, high five with a mighty whack. Hello, Dumela, let's shout hello, Molo, Tovela, Abusheng. Hello, Dumela, let's shout hello, Molo, Tovela, Abusheng. We say how's it and Eta. What's up and Sawubona. Shaking hands is our style. We greet with a friendly smile. Goeiemorgen and Kunjani. Locha, Botani. Rubbing shoulders with a pat on the back. High five with a mighty whack. Hello, Dumela, let's shout hello. Hello, Dumela, let's shout hello, Molo, Tovela, Abusheng. Hello, Dumela, let's shout hello, Molo, Tovela, Abusheng. Hello, Dumela, let's shout hello, Molo, Tovela, Abusheng. Ke tshepa hore pina yane le ithabetse metswalle. Re thabetse haholo. O bina jwalo ka lengeloi Baobab. Ke a leboha Nolo, ho bina ho monate. Utlwa he. Ke eng o Nolo? Re ketse hape. Jo ke a tshaba jwale Nolo. Ntjwetse ke eng? Ke mo. Ha? Ke tlou? Ana le lona le nahana hore ke tlou metswalle. Oh, ho lokile he, ke tla le jwetsa. Re jwetse hle. Ena ke dinosaur. Wow! Ena e bitswa Brachiosaurus. Jo, ke lebitso le leholo tjena. Eya, di-dinosaurs di na le mabitso a matelele. Mabitso ana a ya ka hore di ja eng. O nahana hore ena e jang? E ne e ja borotho. Borotho Baobab. Eya. Ho ne ho sena borotho matsatsing ao Baobab. Tsona di ja dijalo. Oho. Ho ne ho sena motho ya phehang matsatsing ano Baobab. Hao ke sono. Di ne di sa tsebe le hore magwenya a monate hakakang. Eya Baobab. Empa di ne di rata dijo tsa tsona tsa naheng. Moho. Dinosaur ena he Baobab e ne e le telele haholo hampe. Hao, botelele bo bokae?
ne e le dimetara tse 9 ka botelele. Ao, ke botelele bo bokae bo? E ka ba botelele bo feta sefate se sa rona. Jo, e ne e le telele mos. Eya, ko jweditse Baby Pep. Jwale he Baby Pep, ha re lo mamela pale ya monate radiong ya rona. Yippee, hurry, yeah. Ho lokile he Baby Pep, ha re utlwe hore ke pale efe eo re tla e mamelang letsatsing lena. Halala, ke nako ya pale. Ha re mamele he Baby Pep. Ho lokile. Pale ya rona e bitswa mining wa Gauta. Ntate le Jody ba tseleng ya ho ya mane Gold Reef City. Mokganni wa tekesi wa ba isa o lokile haholo. Jody o batla ho palama dipalangwa kaofela. Ntate ena o batla ho ya tlase mining wa kgale wa Gauta. Ntate le Jody ba tataisa mokganni wa tekesi. Gold Reef City ka nnete ya kgahlisa. Hona le ntho tse ngata tse ka kgonang ho bonwa le ho etswa. Jody o batla ho kena ka hare. Atjhe, re hloka ho reka ditekete pele. Ho tjho ntate. Nna ke se ke batla ho palama jwale, ho tjho Jody. Ho bonahala ho le monate. Ntate o batla ho ya mining pele. Hona le line e telele dipalangweng. Empa hona le line e kgutshwane mane mining wa kgale. Ntate le Jody ba reka ditekete tsa ho kena ka mining. Jody o nahana hore ho tla be ho tletse dikgo le mankgane e mengata ka hare ha mine. Jowe o tshohile hampe. Ntate yena o thabile ha a tshoha. Jody o tshohile hore mine o tla be o le lefifi. O ngongorehile hore le bone la hae la makarapeng le ka se sebetse. Ntate le Jody ba kena ka lifting. Ba se ba ya tlase ka hare ha mine. Mine ona wa kgale o tibile haholo. Lift e etsa modumo o mongata. Jody a nahana hore ka nnete hona le kgodumodumo ka lifting. O tshohile a ba a kwala le mahlo a hae. Ha a batle ho bona. Lift ke eo e ema fatshe. Jody o batla ho tswa ka potlako. O sheba ka hare ka mane ho bona hore na kgodumodumo e ntse e le teng. Se ka tshwenyeha hle Jody. Ntate a mo kgothatsa. Ha hona dikgodumodumo ka mona. E ne e le lift e etsa modumo fela. Motsamaisi wa sehlopha a ba jwetsa ka mine ona wa kgale. O ba jwetsa ka dikariki tse hulang Gauta. Gauta ena e boima haholo. Jwale ba sebedisa dikariki tsena hore ba kgone ho e jara. Jody ha a thabela mine ona, empa ntate ena o e thabetse haholo. O batla ho ithuta ka mine ona. Ho lefifi haholo hampe ka mining. Jody o nahana hore hona le mankgane ka mona ka hara mine. O nahana hore ebile o haufi. Jody wa batho o tshohile hampe hleng. Hanka be ke le dipalangweng jwale. Jody a nahana a bososela. Ntate ena o nahana hore wa mo tshehisa. Motsamaisi wa sehlopha a ba bontsha hore na ba ka tswa kae. O se a thabile jwale Jody. Ke yena wa pele wa ho tswa ka lifting. Ha sa batla ho kgutlela ka mining. Ntate ena o ntse batla ho kgutlela. O ntse batla ho ithuta ka mine ona. Ha re ye re lo palama jwale ho tjho Jody. Ke tshomo ka matheka. Ene e le pale e monate. Ke a leboha radio. My mom took me to the museum, but I see dinosaurs. I want to dinosaur movie. I love dinosaurs. Museum. You and I should go one day, Baby Bab, and see the remains of our favorite dinosaurs. Wow, that sounds scary. Don't worry, museums are safe and well protected. Joalehe, it's time for us to take a quick break. Ooh, already? Don't worry, we'll be back just now, Baby Bab. Okay, then. See you now. Helang basad,
Magogo o kae, baby Pep? Ha ke kgone ho mmona. Magogo! Metswalle, Magogo o etela hohle lefatsheng, mme a kgutla maetong a hae, o kgutla a re tshwaretse dipale tse ngata tse makatsang. Magogo! Magogo! Ekare ke a mo utlwa jwale. Twist my tail! She's here, she's there, Magogo. Dumelang bana ba ka. Ke thabile ha kakang hore ke le bone hape ka sheko. Ana le ntse le phela hantle. Re ntse re le hantle Magogo. Ke thabela ha re se re kgona ho bona. Le nna ke thabela ho utlwa Magogo. Oho, ho thabile Magogo hle bana ba ka. Jwale Magogo, o re tshwaretse ditaba dife letsatsing lena? He, bana ba ka. Ke le tshwaretse ditaba tse ngata ha kakang ka sheko le. Ebile ke a tseba lona le dutse le hlwaile tsebe hore le utlwe le ithute tseo Magogo a le tlelang tsona. Re jwetse hle Magogo. Eya, re jwetse Magogo. Ke a tseba hore ka nnete le thabela ho ithuta nthong tsohle tse fapaneng tseo e leng hore ka mehla ke tla ka tsona mona ho lona. Eya Magogo. Ho lokile he. Shebellang mona hore Magogo o le tshwaretse eng le hore o ne a le kae. Helang mona he bana ba ka. Ke ile ka tjhakela mane museum. Teng ke ile ka bona diphoofolo tse kgolo tse bitswang di-dinosaurs. Ke ile ka ba ka bona masapo a tsona a fumanweng tlase mekoting. Hara tse ding tseo ke di boneng, ka nnete ke bone diphoofolo tseo ke neng ke qala ho di bona, tse mona tse mabitso a tsona a leng thata hampe bana ba ka hore Magogo a ka kgona ho a bua. Ana le ne le tseba he hore ha se di-dinosaurs kaofela tse jang jwang. He? Tse ding phela di ne di ja nama. Jwalo ka dibata tseo re di tsebang, hona jwale tse tshwanang le dikwena. Ke ile ka ithuta ntho tse ngata hona mono museum. Ebile ke batla ho kgutlela teng ka tsatsi le leng. Mme ke rata hore bana ba ka le lona le be teng ha ke boetse ke kgutlela mane museum. Ke a tshepa he bana ba ka hore le ithutile ho hong ka ntho tseo ke qetang ho le bontsha tsona. Sho Magogo, ka nnete re ithutile ntho tse ngata. Ebile re tlo ya mane museum re ithute ho feta ka tsona di-dinosaurs le mabitso a tsona. Eya, le hore di ne di ja eng? Ho lokile he bana ba Magogo. Ke se ke tlamehile hore hape ke le sieng bana ba ka. Mme Magogo tshepisa hore o tla le bona hape ka tsatsi le latelang. Ho lokile he Magogo, o tsamaye hantle. O tsamaye hantle Magogo. Magogo always has interesting stories for us. Yeah, we love Magogo. We still need to explore more about dinosaurs. Yes, yes, yeah. Now let's see what we have in our flip chart. Oh, what's in there, Nolo? Show me. Oh, here we go. Wow, they are very large, Nolo. Yes, they are, baby Bab. And they look like very big lizards. Oh, wow, they do. They are called carnivores because they eat only meat. Oh, I see. Now let's see if we can go through them and call them out so that our friends at home can learn. Okay, yeah, wow. This one is called the Teratosaurus. Oh, and what's next? This one is called the Proceratosaurus. You are going to bite your tongue, Nolo. The next one is
Dilophosaurus. Oh, yo! That one's green! Ah, well done. Let's see the next one. This one is called the Ceratosaurus. Wow, friends, these names are so difficult to say. And they're so long! My friends, let's just stick to dinosaurs. I agree, Nolo. Okay, that's it from the flip chart. I hope you have learned something about dinosaurs and how different they looked. Oh, I did! That's great, Baby Bab. Did you learn something too? Ah, that's great to know. Dinosaurus! Well, friends, let's take a quick break and we'll be right back. Dinosaurus! Inside the Baobab. Inside the Baobab. Hello, Dressing Up Wardrobe. It's great to see you again. Hello! So, what outfit will I be dressing up in today? I wonder what outfit I'll be dressing up in today. Let's look inside. Yay! Oh, cool. Whoa, Nolo! Glasses! Yes, Baby Bab. Glasses to help me see better. Wow! Whoa! I feel very smart wearing them already. Oh, Nolo! You look very smart. Thank you, Baby Bab. But this outfit feels incomplete. Let's see if there's something else. Yay! Huh. Wow! I wonder what this white coat is for. Oh, put it on, Nolo. Oh, I know. It's a lab coat. Lab coat. So, Baby Bab, can you tell me who I am? Well, they wear lab coats and work in science labs. Oh, science people. Close, Baby Bab. Friends, do you know who I am? That's right, I'm a scientist. Woohoo! Scientist. Now we can dig for the dinosaur bones and examine them. Yay! Dinosaur bones. Oh. Is there anything else dressing up wardrobe? Oh, good. The dressing up wardrobe has closed its doors. We can play with the dressing up wardrobe another day. But in the meantime, let's go be scientists. Oh, yay! Oh, Baby Bab, do you know what that is? Oh, It's the sound of the mailbox. I think we've got mail. yeah! Left, right, left, right, left. Hello, Mr. Mailbox. Do we have mail? Thank you, Mr. Mailbox, sir. Twist my tail! Right, left, right. I wonder who it's from. Oh, Dumelang inside the baobab tree. Na, libitso laka ke Phakisi. dumela! Dumela Phakisi. Nna ke dula le mme wa ka le ausi wa ka lapeng. Re na le ntja e nyane e bitswang Soldier. E ntsho ka mmala. E rata ho nka dikousu tsa ka e dipate mobung. Empa ke e rata haholo. Thank you so much for such a nice letter, Phakisi. Your dog seems very active and I can tell that you love it very much. Say hello to your mom and your sister. E se e le nako ya rona hore re tsamaye jwale metswalle? Are bapalele metswalle ya rona hanyanyana fela hle. Ke a kopa. O se ke wa tshwenyeha, Baby Bab. Re tla bona metswalle ya rona tsatsing le leng hape. Wa tshepisa? Ke a tshepisa. Ho lokile. Ke tla le bona hape metswalle.
Salang hantle. Salang hantle. Ke nako ya rona hore re tsamaye jwale. Re tshepa hore le thabetse ho ba le rona tsatsing lena. Tsatsing lena inside the Baobab tree re ithutile ka di-dinosaurs le hore di ne di ja eng. Re ile ra apara jwalo ka boramahlale. Magogo o re bontshitse hore ho jwang mane museum. Ka nnete e ne e le letsatsi le monate. Re tjhakeleng hape mona inside the Baobab tree. Salang hantle metswalle.